Ubuzima bwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Abraham Lincoln ni inkuru itangaje, inkuru iri mu buzima bwo gutsindwa, amahirwe make, kunanirwa kugera ku byo yashakaga, kugaragaza inshuro nyinshi ntibikunde. Yewe uretse no kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika byari gushoboka ko yari kuba umukene nyakuja, ariko siko byagenze. Aya ni amateka ya Abraham Lincoln. Ubuzima bwa Abraham Lincoln bifashishwa kenshi mu kugaragaza ko gucika intege ari amahitamo y'umuntu. Abraham Lincoln afatwa nk'icyitegererezo mu kwihambira, kugaragaza inshuro zitabarika, kugeza ugeze ku cyo wifuza utiteye ku bihe byatwara. Aya ni amateka n'ubuzima bwa Abraham Lincoln. Abraham Lincoln yavutse mu muryango ukennye ku rwego byari bigoye kubona n'ibiryo bya buri munsi. Perezida Abraham Lincoln niwe perezida ufatwa nk'intwari ikomeye mu zabayeho zose mu perezida bayoboye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni perezida wayoboye Amerika kuva mu 1861. Niwe wakuyeho ubucakara bw'abirabura b'Abanyafurika muri Amerika. Niwe perezida wayoboye mu gihe kigoye kurusha abandi baperezida bose babayeho mu mateka ya Amerika, kubera ko igihe yayoboraga hagati mu gihugu hari intambara mu baturage bonyine. Bamwe bari bashigikiye ko ubucakara bukomeza, abandi ntibari bashigikiye, bayobowe na Abraham Lincoln utari ushaka ko ubucakara bw'abirabura bukomeza. Abraham Lincoln yavutse ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kabiri mu 1809. Yavukiye muri leta ya Kentucky muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Avuka ku babyeyi be bombi, Thomas Lincoln ndetse na Nancy Lincoln. Abraham Lincoln yagize amahirwe yo kwiga neza akiri muto kubera impamvu z'ubushobozi, arizo zatumye afata umwanzuro wo kwigisha wenyine biciye mu gutoma ibisabo byinshi birimo n'igitabo cya Bibiliya, ndetse yaje no kwigira ku mateka y'abagabo bakomeye babayeho mu mateka ya Amerika. Cyane yigiraga ku mateka y'umugabo witwaga Benjamin Franklin. Uyu nawe yigeze kuyobora Amerika ku myaka 7, ni ukuvuga mu 1816. Abraham Lincoln we n'umuryango we baje kwimukira mu majyepfo ya Indiana mu mwaka wa 1818. Abraham yapfushije mama we, ibintu byamubabaje bimutera kwiheba. Mu mwaka wa 1830 we n'umuryango we bongeye kwimukira muri leta ya Illinois, ndetse Abraham Lincoln ahita abona akazi ko gutwara imizigo yo mu bwato bunyura mu ruzi rwa Mississippi. Ibi akaba zaje no kumufasha kwinjira muri politike binyuze mu ishyaka ryitwaga Whig Party. Mu mwaka wa 1831 Abraham Lincoln yatangiye business y'ubucuruzi, gusa yaje guhomba. Mu mwaka wa 1832 nabwo yiyamamarije kuja mu nteko ishinga amategeko muri leta ya Illinois, aratsindwa, ndetse muri uwo mwaka yaje kwirukanwa ku kazi. Mu mwaka wa 1833 yongeye kuja mu bucuruzi, arongera arahomba bikomeye. Mu mwaka wa 1834 yongeye kwiyamamariza kuja muri kongere ya leta yaratuyemo. Kuri inshuro amahirwe yaramusekeye, aratsindwa. Mu mwaka wa 1835 umukobwa bari bamaze kumvikana ko bagomba gushakana mu buryo butunguranye yarapfuye. Abraham Lincoln yongera kubabara, agahinda kamusaga umutima nyuma y'urupfu rwa mama we. Mu mwaka wa 1836 yongeye kwiyamamariza kuyobora kongere muri leta yabagamo, yongera gutsindwa. Mu mwaka wa 1840 yiyamamarije kuba umwe mu bahagarariye abandi mu matora muri leta yiwe, nabwo aratsindwa. Mu mwaka wa 1843 yiyamamarije kuja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aratsindwa. Mu mwaka wa 1846 yongeye kwiyamamariza kuja muri kongere ya Amerika, gusa kuri inshuro yaratsinze, yerekeza i Washington. Mu mwaka wa 1848 yiyamamarije kuguma muri kongere ya Amerika, aratsindwa. Mu mwaka wa 1849 yashatse akazi mu kigo cy'ubutaka muri leta yaratuyemo, barakamwima. Mu mwaka wa 1854 yiyamamarije kuba senateri, nabwo aratsindwa. Mu mwaka wa 1860 yiyamamarije kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri inshuro yaratsinze, akaba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wa 16 nyuma yo kugaragaza inshuro nyinshi zitabarika, ariko ntiyacika intege. Gusa akimara gutorwa
intambara yarose hagati mu gihugu biturutse ko abaturage bamwe batemeraga ko ubucakara buhagarara. Ahangaha intambara yahise itangira, arizo zatumye Abraham Lincoln ageza mu 1861 ukwezi kwa gatatu nibwo yarahiriye ku mugaragaro kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse ahita akuraho ubucakara burundu bw'abirabura. Umwanditsi akaba n'umuhanga witwa Doris yanditse mu gitabo cye avuga ko Abraham Lincoln hari igihe yavugaga amagambo arimo agahinda kenshi bitewe n'ibihe yaciyemo, ariko akikomeza agakomeza urugendo. Umva amagambo yavuze rimwe na rimwe, yaravuze ngo narababaye agahinda kansanga ku mutima ku buryo ibyiyumvo byanje biramutse biganirijwe abantu batuye isi nta n'umwe bazigera yishima. Ati sinzi niba nzigera nishima na rimwe, ati ariko ndabizi ntibizongera kubaho. Ati imbere yanjye ndabona amahitamo abiri, kwishima cyangwa gupfa. Aya ni amagambo ya Abraham Lincoln. Ubuzima n'amateka ya Abraham Lincoln ni isomo rikomeye ryo kudacika intege no kutava ku izima no kutava ku ntego wihaye.